Karbirong saramai atumpen amri LEC longri amai kisengpon. Nijang karbi ang long water langso serdona klama KCS kompleks asai hem along krama de karbirong saramai atumpen amri LEC longri aru amai kisengpon. Pini lamangso ajai megalong longsing tiso ahin pen mai cebahem huponsi bronson teron pen mai kepha alam the han pachini pon. Bangso ajai megalong aluhi manping penangache tongdon akehai rupen hansi secretary kra central committee lapenthu bronson teron secretary kra nijang karbi anglong samson ingti pencheng lo klemra pet damra pet atum chetongdon renti si mayardi pidun renti sonsi pini labangso kra amri LEC longri aru kising pon along kaduk kawe chikroi sar pen Monsing kro aphan kra amri aru mei phukimi ingbai ponlo son thak thak si khonsing senar secretary arpu stami ingbai ponsi moniram teron VP dorsing terang VP longsing tiso AGS bipul malang AGS samsing hanse organizing secretary lapen prek jam arpu stami cepek pon rentilo Pini labangso ajai mek along mei keceng pen kijot ans dami samjin pensi bajut pondok lepen kijot si pini labangso ame aparman boha kicak pon atum doramla hawar kra ame atum afans dami boha kicak pon thegapor kacetong sar arat atum pen kachuru di bajar teka othalang sopen sukur sing hanse hamre ne beta Komiti kese lake karbirong saramai ansu se paktai phan dak amri ele considencial longta pini karbirong saramai isia komiti dulu labangso a komiti abangke la amri ele angka lo considency phodo la considency pho phan ke alang litumsi kowar ponpo tapen pini mai pu kongchun bang aku pek ponlo mai pu bangke monsingkro borto tapen kongchun bang bangke Konsing senar cintong long elubui alang litum sila consistency pho mate amri ele consistency arong sarpan anke alang litum si kowarko kesila bangso mai long pini nilitum seng pon pamelo lase anso se rong sarkan tangia panke nilitum pini che thansi mumpon lapen nilitum karbiang long autonomous council CM ake hai Dr. Tuliram Rohang Phat ithe kachuni rikang tonglam la puhelo non malong Tribal affairs pen tribal arong ankang thurjia phan pu arong survey mate rong mai do bom do video tum grand sebok tum sike bang lasela bangso long bangke rong jong si paching thurji pulote rong sar tum pan parju ponwek nei nili tum kachinya te pulote menangana longke rong sar pan parju jeta dak meeting nang do lason ta do lase non pen bangke ake CM phani tum churing rilo je rong amai ke dolong make rong sartum phansi mai pasari ponpen rong long development pipi make nange bake rong sartum si alis pidun long nai pusi pilingtum karbi rong saramai penchuri ripondo lapen ke isi chuning yalo mangala palo hola traditional village development council 125th amendment bill lo papa serak nangpo pusinili tupen kachuni ri padokor desala bangso 125th amendment bill lo traditional village council do Misalnya bangso village council bangke non ke doko ma government jung patin serapen dire tung ka birong saramai pan arong tin kacing tura pan bang nili tum kacing tura sai mo an ke rong satum denglong nai pusi pinila bangso media hong jai pen nili tum chuning ripon lo lapen ke karbia khai tuman isi nili tum kar birong saramai pen kachuning ripon isi to labangke village court nili tum karbiro sarmai tum village school do pok apita piniani karbia khai tum methanga pur panchayat agency direct opine ke chok che do pusita thana dampo FIR pidam ja titi lasela bangke FIR bangke tong sekor ke pidam ja dat nai polo pine mardar pen rep la bangke nili tum bisar onde aholam bong sita aso sa kes pine ke chok che pidat kelet ke phet ke doan ke piniani village court bang gopen benang pitang jara thike rong satum se kitengsi bisar long nai poro bon sita karbia khai tu bangke labang su village court thantene desi
rong sar long kosor hari damde po direct kana lengkit iti nasila bangke bado kar bisita metang customer lo pansing hon pensi rong sar tulong si kiteng sia bangke empire nang pinang ko kusi pinini tu pati rong sar mai pen pansini pon lapen ke karbiang long halo karbia khai doan phan isi karbi rong sar mai pen kapacini kang tonglang ke lapo hello nilitum a konsidensi tinta karbi rong sar mai a presiden sekretari do nasila bangso presiden sekretari atum along kupine yok se mekara tum kisung komande yok se kupine arleng jinggo de kupine kias dokko kupine pu pen tu pulote aha waralong bate konsidensi along aku mitia presiden sekretari pan humri non lapen karbiang long atto kano podak makiri nai makagi tu rong satu nang cerap duji lapen ke hana long puna rong satu bisar le an maket hana long sita dilitum rong satu cerap duji lapen rong sar panang litum hang ponpen lapen celang ponpen kisung mekar tum kisung ke boy do anta rong sartum cerap dunji pusi pini lamhe dan pilo lasi hawara long a presiden sekretari tumhan karbi rong samai amai pu kontun ba tu panang litum humri non alang litum si kuna hawar ma kupial lama kedo alang litum senang rap dun pusi pini kabang so amai long pen litum ceparai ponpen rara teng no tampang dak kono ada karbi rong saramai lo karbi rong saramai tum isido nilitum ningkan proxinar keten traditional village council ko patisong dopot lasi nono bangke council pen kapang dakpon menangan nanti mlo bangke tahun kaparlo mate tahun kapaban pot angkang kapate juta sondo lasi labangso lo bangke menangan nanti mlo bangke ile tum business ko tamisense kapen tahun lo pulote domlek kelangan tore so pensenglo kata kapek tax at hepi setelah hai bang ipiun elang apot nono ko bangke menangan ati mo bangke ile tum tahun keparlo bangke ini tuning angke jong setahun parlo jan lo pote traditional village council bangke aweja ko lasi dili tunake traditional village council si nai pot lake do tangan tahun ne padona ko setano na kimi ka parlo ji ku bangke dili tung karbi rong samai pencekno junde pusi pini lamti bukan kono adun bang sudah ko ati mo bangke lapher ta do boy thalang so ta do lapen jengkha lapen dongka mukam lapen ke pu isin ta do ulang bokajan penceng lo kapre tim do lasi ke do tangan tahun mai padona bos ta nona kimi kapat hetu ko bang ni litu bang ke do nun tek hela ate mani tum ke traditional village development council sinai kapen rong satu village council solai long rek nang lalo hai kan kapre kum samida kar ku kile la kusore na kondoma mate karbida to tum hamala ba oh ini ke litum karbiang long bang ke karbia tum si sum sokleng kolam do kokot kasi menangan artu bang ke ni litum karbia tum si handphone lo lapen ke nili tuma korte tuma ta bat ko nu dal kot na tribal an ma nili tuma ta do awet be nili tuma do pesi nili tum ke klema tensi la tuma ta than kon bum pe pesi nili tum klema pe ta mat ka do